Omukazi w'abatakamenyerwe mazina ari mu myaka nk'atano yashanga ferere hino rutindo rwa Katete enyuma y'ebara ya Bridgeness kandi aha rubaju rwe haba hariho akacupa k'omubazi gw'enyanya. Ogu yarebwa ba street kids aba bagira aha rutindo aha kwoga abagenda bakatera ripota polisi ya Katete. Twatizire kunaba tukwija kunyara twashanga omuntu afiire tirika twajya kuri ya polisi twabagambira batukozesa fayiro bajya ngomba kutera abasipesi bije bamwakite twagaga twika twajya katube tujure tutahare nyine hatukuza kukari tumushanga fire akacupa karari nuko kweta bari abantu oriyo musigaza kija tukagenda kuri polisi oruguru tukabeta bakajya kabatera sipesi ije gwakira. Abana bajya ngo bamanyisa polisi ari shayitano z'akasheshe nubwo rabe yacererwa kwihayo umutumbo ogu kikorwa nk'eke kunkicerera government cyende yongeremo ubutegeke etemu ikintu cy'amani eto obuzunano zibwate nk'eki kurwo cyaberaho speed bakabe bakera batiro okuba kutwara umutumbi bakafuna bo wabo ayi bagigambira kare kino naye yakozeremo konka tabajya nkacagoranya rukunu speed abo no mbaba yesere konkati nke ayi babagambira kuno ari omuntu afire tina rwetenzwe niyo ntacikunsura bamwe abantu abatayenda kugambira ha kamera zitu batugera ngo omukazi ogu no munyarwanda abire natembeye bitenge kandi abire nashabira hakanisa y'abanyarwanda eri kushanga haruguto rwa nyinomwe omuri Katete omutumbi polisi yagutwara ubwo kucondoza kuri kugenda omisho gasha ko Aiden Bataringa.